Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yashatse kugirirwa nabi n'umugabo wari witwaje imbunda wafatiwe ku kibuga cya golf Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragiye kwerekezaho. Abayobozi bo muri California bateye muri yombi umugabo wagaragaye hafi y'ikibuga cya golf cya Perezida Donald Trump mu mujyi wa Los Angeles mbere y'uruzinduko rwa perezida rwari rugamije gukusanya inkunga. John Taele w'imyaka 38 yasanzwe afite imbunda nto ya pistoli n'amasasu atemewe n'amategeko mu kibuga cya golf cya Trump National Golf, nk'uko abashinzwe iperereza babivuga. Nk'uko ishami rya sherifu rya Los Angeles ribivuga, yagaragaye agenda mu kibuga cya golf afata amafoto na videwo kandi asa nk'ukurikirana ibikorwa byo gutegura umutekano. Itabwa muri yombi ryabaye ku gicamunsi cyo ku cyumweru. Trump akaba yari mu rugendo muri California aho yitabiriye umuhango wo gusangira ifunguro no gukusanya inkunga ry'ishyaka ry'abarepublikani uyu mugabo barizwamo kuri iki kibuga kuwa kabiri. Uyu mugabo John Taele afunzwe ashinjwa gutwara imbunda ihishe no gutunga amasasu abujijwe akingira amasasu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishami rya sherifu riherereye muri Los Angeles ryavuze ko John Taele yatawe muri yombi nyuma y'uko abashinzwe umutekano bambaye imyenda isanzwe bamenyeshejwe inzego z'ibanze umuntu uteye amakenga wagendagendaga aho mu masaha ya saa sita z'amanywa. Ubwo polisi yahuraga n'uyu mugabo yasanze ashakishwa n'ishami ry'umuryango wa sherifu ryo muri Los Angeles nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yagiye agaragaraho. Uyu mugabo kandi bavuga ko ari umugabo udasanzwe utazi kwihangana ndetse ko icyo ashaka cyose yaribuze kugikora. Ubwo abayobozi bamusakaga basanze afite imbunda y'amagazini irimo amasasu 16 ipfumura imitamenwa, bivuze ko iyi modoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kwinjirwa n'irisasu uyu mugabo yari afite. Dore ko kandi uyu mugabo wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika ari umwe mu baperezida baba barinzwe cyane, dore ko uyu mugabo rwose bagaragaza ko atari kwihangana, dore ko iperereza ryagaragaje ko uyu mugabo yari afite ibyaha byinshi ari gushinjwa na leta ya Los Angeles. Ngayo nguko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'uyu mugabo Perezida Donald Trump, uko abantu bose bakubona atari ko bakwishimiye uyu muperezida se singayo nguko yaragiye kwasiga ubuzima nubwo ari umuperezida wa mbere wubashwe ku isi kandi unarinzwe cyane. Amakuru agezweho byose ni kuri BI 250. Niba utarakanda subscribe ihutire kuyikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibyanjye bitandukanye bijye bikugirira igihe kandi 5 kuri 5.